Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya COVID-19 Shileng mekara Chanchinthar lo ngai thatu te Shileng na kalo film khurzel turin kan ngen chewa mai tomna wa midang nena in hlata kut le mpui mai silfai te lo ngai poimo ula vaccine lak thei huna lo la theu turin kan ngen chewa harasana le zo du nei inom chuan sarkar lai puin helpline number siam 0112397804 le 1075 a tele Mizoram chung tan helpline number 102 te hian engtik lai point biak thei reng ani tuna chuan Chanchinthar long athak chhun zomang u tun kha nili chungin COVID-19 shipuya wangin Mizoram mi pariat anthia ria wanga nuna chan hi somli pariat antling to si ha district alo nei tu te fall army wa minati boy mek ram chunga COVID-19 shikai tharle ve en kol mek zat atlat niam zel Democratic Republic of Congo chuan COVID-19 Shileng tho thumna third wave athleng mek tun thani khata tanga voin thleng nili chung khan COVID-19 shipuya wangin Mizoram mi pariat anthia ria wanga nuna chan hi somli pariat antling to ani Health Department ho tu te hna tanga thadon danin tukin khan pu Anil Kumar Rai kumsomnga panga jembo ka cheng CRPF lengpui airport security na thokchu COVID-19 na wangin athia ama hi meninga khan shikai ti riat chu ani a Pularam siam kom somli pali sairang khuwa po COVID-19 na wangin athia ama hi zun thum nei sa ni in meni somthum khan ria kai ti mu chu ani nimin khan pu je chungliana kumsomnga pasari chinga wenga cheng Aizawl tu ZMC athia meni som pani khan ria kai ti mu chu ani juni ni khan pilen buang kumsom ko pani bong kon weng chu ZMC athia ama hi BP sang nei ni im meni som hi pasari khan ria kai ti ria chu ani juni khat khan pu aral du zola kumsomli lungdai chu ZMC COVID-19 pneumonia wangin thia ni somni pasari April shikai ti ria chu ni in ama hi 4th Aira Battalion mile sa West Bengal election duty kal shikai ta zingami ani puwanal vona kumsomruk pangami chingchip chu jun ni khat khan ZMC COVID-19 pneumonia wangin thia meni som pasari ria kai ti ria tani a juni khata khan pu haw nuna kumsom seri paragopa electric veng Aizawl to ZMC COVID-19 pneumonia wangna thiboka meni reta ria kai ti riat ni in ama hi zon thum le BP sang nei sa ani puis wala kumsom seri paruk ex serviceman tuithiang venga cheng chu juni khat tho khan ZMC COVID-19 pneumonia wangna thia meni som paruka ria kai ti riat ni in ama hi shokkan sarle thisen sang nei ani heti hian shikai to zong mi singkha sang thum somruk pali atanga chutin ria wanga nuna chan hi zazela BL point pathum paruk ani a heti lai hian voin taidar nga thleng khan COVID-19 shikai dam le to mi somko pali en kolam huna tangin an chuaka shikai mek sangthum zathum somni an la omani tukena result chuaka shikai zani panga mu chu tharani a hemitiam hian Mizoram shikai mi singkha sangthum somruk pali an om to a anjinga mi sangko zaruk somko paruk te chu andam le to ani shikai dam le to hi shikai zongjong za ta tanga chutin zazela somsari pali point pani ani a shikai mek hi zazela somni panga point pali pakhat ani kutti faina hand sanitizer manata na himlo omti Health Services Controlling and Licensing Director pulal somachan thu simin asoi rampuma hetiang hand sanitizer lem hi adarna sa hleti soin purabi pharma lab narengi gohote mi te siam sparasti hi Mizorama ml zangale liter nga chi mu ani a danina phut anga label siam ani lova drugs rule chuan label diktok lo damdoi reng zor chu akhap tlatani ati product halo dap chu nai Mizoram Food and Drug Administration FDA chuan a thoreng thule mu chu po engemozat ane to thu pulal soma chuan soya he thili tun nai gohote tanga online manga mi then khatin ancha chu ani a Mizoram hun sang adarna sa hleti soin acha chuak tu te kut atangin engemozat man ani to ani hemi chungsang hena some state drug controller nena thilomzia enfia tura ngenani a annin rang takin ma na nga la asiam tu te point thil diklo omti pomin anthal chua to zongjong ko kir nga lan remti thu pula soma hian soin ni sari sungin assam state drug controller nena recall din hun an report don ani Mizoram hun sang he hand sanitizer sparas ti kol te hian an kol zat BL to FDA officer nena report turin ngen an ni a BL to FDA officer rom hriat puina in thonlet turani ang pulal soma chuan thil siam chu reng ko ulet ngai ni chuan thil fel tok lo omti na ani a chu wangin mani manata na kolte point man lo ahim berti hriat turani ati
hand sanitizer shim chi sang atam ma nanashik danglam takani wangin WHO in coronavirus la ka kutsil fainana athato ka angai chu 80% ethyl alcohol emo 75% isopropyl alcohol emo ani a shipui leng kara hand sanitizer mantur thana mitin film khura tu uluk angai tak set ani atibok Voin Khan Chakma Autonomous District Council Deputy Chairman atan pu anil kanti chakma thanani Chakma Autonomous District Council Deputy Chairman Kalchuakta Pumo Hes Boran Chakmain Eblin somni pakata bana thelu nuwa Voin Khan chu tu omlovin pu anil kanti chakma chu Deputy Chairman atan than ani a CIDC Deputy Chairman atan thantlin pu anil kanti chakmai budget sora MDC constituency BJP candidate a thantlin ni in MNF party azom to a MDC atan tumni thantlin ani to Voina Deputy Chairman thanna hi COVID-19 thileng laka film khur taka inveng chungin longklai DC remti na buat sai ani Siha district alo nei tu te fall army woman na satakina ti boy meka vaimi mai baka thai then khatte ati chena sa hlenia thu donani lo nei tu te chon heng pangang te hi an theyang angin thai kunga tanga la chokin an tiluma then khatin anma ani siam chop sabon phuan tuile vut al mangin an tilum bok heti la hian Siha district agriculture officer point thu chu semin fall army wom lo puang mek thana tur dam doi an office lama amoma piang ten an lam thei turina om thu asoi ani lungle mantur oxygen khole man sang Voin Khan DC pu kulo thungan chuan lunglei CMO Dr LC len hna ahlana he man role bungrua te hi medical oxygen for all New Delhi atangin oxygen concentrator parukle Vision IAS Academy New Delhi PPE kit set sang khat zanga N95 mask sang khat zanga le oximeter za ani a lunglei district sunga CCC 4C le Community Quarantine Center le mamona danga te semcho turni in lunglei DC chon Health and Family Welfare how to the chu atangkai theng bera mangtur le deployment plan po mumal taka ro manturin acha ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani ramchunga COVID-19 shikai tharle ve en kol mek zat ataniam zel Union Health Ministry soidanin shive en kol dam hi za samko pathum point bial pariat akai to a darkar somni pelikala chung khan shive nuai ni sing sari chong en kol daman oma voin thlangin shive en kol dam hi vaibel chanhila nu samru panga chonga nam to ani tundin hmuna shive mek za thi shikai mu chho to atangin za panga point pasari pathuma ataniam to a mi noi somparuk sing thumle sanga vel shive en kol me kan la oma nitina sample test atanga shikai mu chho dan positivity rate po taniam zelin za som ai niama ni som pakhat chung om to ani heti la hian darkar somni pelikala chungin shikai nuai khat sing thumle sang ni chong mu chu ani a damlo sang hi seri som pathumin thi puile a shia wanga thi hi nuai thum sing ni chuang anom to ani ICMR cho nitina sample test zat ti pung turin ma la zela nimina khan sample nuai somni sing sari le sanga chuang test ani a Shrilen nuwa sample hi viable som thum panga le nuai som seri pali chuang test to ani Voin thlangin rampuma COVID-19 vaccine dose viable som ni panhira nuai som li pakhat pek to ani a darkar som ni palit kal ta chung khan dose nuai som ni pariat sing sari le sanga pek man ani Prime Minister Narendra Modi chuan India chu mani dodel theiram ani theinan kongtin renga mala kani ati Voin Khan Council of Scientific and Industrial Research CSIR Society in Mukhom akai chuena het hui soin pumodi chuan khovela COVID-19 thilenga wangin he ma chop hi ti khotlai ni ma se thei top chu in todel turin malak zelani angati a Shrilenga wangin ramin harsana to kara science thiamna chuan mabak engtak aron chop chuak ani atia ramsunga scientist ten COVID test kit damdoile oxygen siam chokonga in todel thei khopin na an thok atia scientist thora awangin COVID-19 shileng po hlotling taka ma chonani ati bok Democratic Republic of Congo chuan COVID-19 shileng tho thumna third wave athleng meka anram khopui Kinshasa a shria darle tran nia shiat ani a he khopui hi Africa khopui zinga mishing bitna berpol ani a Africa ram dang angthovin Congo a hian shikai le thipui antlak niam charchar nuwa tun naya shikai tharanon pung hnuaya nilani khan ni khata shikai jani somli pathum mu chuani in hei hi Mars thnuwa an mu chho tambertum ani Health Minister John Jack mabungani chuan Shrileng tho thumna hi ain tan le mek ni na puanga vaccine la antlem lut tukle mi puinun phunga film khurtok lo na chu shria darle tana chan berani ati WHO chuan Congo khopui Kinshasa shirondar le hi ama aya
in kaidar ol samjok nia hriat ani awangin angai thu tak hle a Congo a hian Sri Lankan tir atangin shikai singthum sang kha zakua mu chho to ni a mi za seri samret parukin an thi pui to ani Chanchinthar serti topna na tlang pui tun thani li chungin COVID-19 shipui awangin Mizoram mi pariat an thia hria wangan na chan somli pariat an tling to siha district lo nei tu te fall army woman ati buai mek ram chunga COVID-19 shikai tharle ve en kol mek zata ka niam zel Democratic Republic of Congo chuan COVID-19 trileng tho thumna third wave a thleng mek chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani